A primeira cousa é que che vou contar un drama que nos pasou. Sí, un drama. Empezamos o ano cun drama, Rodrigo, que che parece? Um grande drama? Un galego drama. Ai, Que um é galego ainda drama. peor que un drama, porque é máis grande. O quê? Veñen as sentadelas, veñen. Quem Bueno, são as sentadelas? É um grupo de música também. São primas das tanchugueiras, são as sentadelas. a ti que che soa? A que che soa a palabra sentadela, Rodrigo? A sentadela a mim faz-me lembrar sentadinha. Que seria quando estás a dançar que sentas. E é uma sentadinha. Sim, imagina, estás a dançar, não é? Estás assim, lá, 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 e depois faz assim, toma, é uma sentadinha. Estar cerca do que che vou contar, pero É eu creo assim, que vai máis o xesto que acabas de facer, pero en plan de exercicio, sabes? um A xente agachamento. é un agachamento. Agachamento, é um Agachamento. agachamento. Conta Bueno, lá, vouche conta lá. contar. Nós no TikTok sempre temos, subimos un montón de vídeos, entón temos sempre un montón de comentarios que son dúbidas. E a xente que nos segue, pois ten dúbidas. Entón, nós sempre anotámolas e imos intentando resolvelas. Pois, hubo unha persoa que nos preguntou como se dicía sentadilla, que é unha palabra en castelán, en galego. Entón, fixemos un vídeo para TikTok. Claro, nós consultamos sempre a Real Academia Galega. E cando fomos buscar, non había ningún termo que se referira a este exercicio, non? Então tu Consultamos... inventaste uma. Non! Não. Non. De momento ata aí non chegamos. Como non aparecía no dicionario da Real Academia Galega, buscamos noutro dicionario que consultamos bastante cando temos así algunha dúbida que non queda resolta pola Real Academia Galega, que é o Tergal, que é unha base de datos de termos galegos, que é do... O sea, son termos do Centro Ramón Piñeiro. Entón, daba como sentadilla, daba sentadela. Entón, mira, ímolo ver aí. Aí está, ese é o Tergal, que é do Centro Ramón Piñeiro. Pois, por nada, pusimos facer o vídeo. De todas formas, nese vídeo, dixemos que non había, o sea, no propio dicionario da Academia non aparecía, pero como solución tiñamos isto. Pois en TikTok sen problema, en Instagram creo que tamén sen problema, pero en Twitter armouse. O quê? Armouse. O que é que se armou? Ui! Ui, tu non sabes o que se armou, Rodrigo. Por causa da sentadela? Por causa da sentadela. A min, polo menos, gústame bueno, para empezar, que a xente vexa os nosos vídeos e que logo que opine, que diga, pois non me gusta esta palabra, ou creo que en vez desta palabra creo que debería estar esta outra no dicionario, tal. E, de feito, ata foi gracioso porque moita xente facía coña, en plan, pois que maravela esta sentadela, e cousas así. E é gracioso, o sea, a min encanta que se faga isto, non? Pero hai certos comentarios de certa xente que creo que foron a un nivel superior. É dicir, cando Ficaram tú... ofendidos com a Sí. sentadela. A sério? En serio, Mas que vos porquê? conto, Como é que acham que se diz? Había xente que dicía que sentadela, que, bueno, pues que era unha mala adaptación da sentadilla, que eso era castelán e que tiñamos que dicir agaxamento. Ou, bueno, cada un dicía unha cousa, pero o caso é que non estaban de acordo. Entón, claro, eu xa che digo que eu encantada de que se xere un debate, pero san, sabes? Un debate en harmonía, e se hai humor polo medio, pois xeñal, pois mira, rímonos todos da sentadela, da maravela e do bocadelo, É e um tan debate contentes entre todos. amigos, não é? Tu gostavas de ter um Claro, debate pero entre hubo amigos. xente que o elevou Mas a un houve. nivel moi, na miña opinión, moi grave, porque tú lees algún chío de Twitter e descontextualizado parece que estás falando dunha guerra nuclear, ou do fin do mundo, ou de Mas algo. foi assim tão grave? Foi moi grave, para algunha xente, claro, para min, Mas é que eu... sentadela até é uma palavra bonita. Sentadela é bonito. Entón a historia non acaba aquí, porque Ah, ainda não? hai unha segunda parte da sentadela.
Sí, hasta aquí é ata onde sabe a xente, pero agora ven unha segunda parte. Bueno, Agora veio o segredo. cal foi a que se armou que o luns ou onte, no, onte estaba eu tan tranquila na redacción traballando, cando me soa o meu teléfono, o meu móvil, ya eran do Tergal, do Centro Ramón Piñeiro, de donde Ligaron-te! sacamos chamaronme a min, Ah! chamaronme. E eu en plan, eso que tú imagínate, a magnitude do tema, que eles estarían tan tranquilos nas súas casas e esta xente con esas mensaxes de odio, porque xa che digo, cando se din as cousas a ben, pois xenial, pero a xente que estaba enfadada empezou a criticar a Real Academia Galega, ao Tergal, ao Centro Ramo Piñeiro, a un montón de xente que se dedica a isto e que ten que ten estudos sobre lingua e que nese momento non sabían de que iba o tema, quero dicir, porque foi algo que sacamos nós. Resulta que os do Tergal dixeron que querían pedir disculpas porque había un erro, que nós fixemos o vídeo ben según como estaba a súa base de datos naquel momento, pero que había un erro. Resulta que Sentadela, e que é onde ven a actualización, Sentadela estivo recollida neste dicionario no 2006. Xa choveu dende 2006. Tu já tinhas nascido em 2006? Sí, eu non nacín no 97, son pequena pero non tanto. No 2006 recolleron Sentadela, pero xa no 2007 incluíron, puxeron agachamento, que é como no portugués, e anicamento, que eran palabras que xa estaban recollidas para un exercicio parecido que se fai con peso aiquí, que é para a halterofilia. Anicamento ou agachamento. Agachamento é como no portugués e anicamento é unha palabra propia nosa do galego. Que pasa? Que nese momento tiñan que eliminar Sentadela, pero por un erro esqueceron eliminala, entón, claro, aparecían varios termos para referirse a cousas similares. Ata que 15 anos despois ven a Esther no Dígocho eu e saca este vídeo e danse conta de que había un erro. Despois de saber este erro xa actualizaron a páxina e todo, agora ao buscar xa non aparece Sentadela, é dicir que podemos Então dicir non diga Sentadela, Sentadela desapareceu? desapareceu. Mas Sentadela era Xa tão podemos bonito. riscar esa palabra e agora só vale agachamento e anicamento. Anicamento. Sí. Anicamento eu não gosto muito. Anicar não gosto. Agachamento vem de agachar. Portanto, faz mais sentido. Para mim, enquanto português, não é? Portanto, Sí. tens anicamento e Anicamento. agachamento que são aceitos no galego. Uhum. A sentadilha que é em En espanhol. español. Squat que é em inglês. Agachamento em português. E diz lá em francês como é que é? A ver, dalle, di tú. Não. Eu agora quero te ouvir a ti. Flexion sur jambe. Sur jambe. Esta foi a boa, historia. ok. Eu o que saco en conclusión de todo isto, e xa con isto pechamos o tema, e xa se acabou, porque eu creo que xa deu bastante de si todo isto. Qual é a tua opinião? Eu quero saber. Qual Vamos é ver. a opinião da A opinión Esther? da Esther. O Dígocho eu, falo en nome do Dígocho eu, creo que xa todo o mundo sabe ou debería saber que somos un proxecto que vai a favor da lingua e que intenta divulgar o galego dunha forma divertida, que chega a todos os públicos, sobre todo tamén a xente nova, que nos encanta que no TikTok que nos ve xente nova, pois que haxa aí un feedback positivo, e que para nada facemos nunca nada con ninguna mala intención. Cando alguén non está de acordo con algo, ten que entender que nós somos mensaxeiros, que nós contamos o que está no dicionario, neste caso no dicionario da Real Academia Galega, porque é a norma que é hoxe oficial, entendes? Como che dicía antes, a min encántame que se xere debate de vez en cuando e que se vexan diferentes puntos de vista, porque quizás se non sacáramos certos episodios nunca se falarían destes temas. A min gústame que saia isto e que se tome con humor e rímonos todos e de verdade que facemos disto unha festa. Pero creo que non é necesario, e xa non é que non sexa necesario, é que creo que perxudica a lingua que haxa discurso de odio e que se digan cousas de certas formas.
non sei, eu poñome na pel dunha persoa que estaba comezando a falar galego e vexo, según que comentarios vin eu estes días e digo, que rollo. Eu non me quero meter neste sitio de odio. Nós non digo eu queremos facer as cousas da mellor forma, da forma máis divertida e sempre de bo rollo. Entón, pois creo que é iso, que non é necesario poñerse así por un tema de lingua, e que eu creo que vai prexudicar máis do que vai axudar. Que se pode dicir o mesmo, pero de outras formas. Esa é a miña opinión. E xa está. O vosso trabalho é de se aplaudir e fazem um trabalho incrível. E pronto, e só quando aparecem estas coisas é que também temos a certeza dos erros, porque lá está, na tal plataforma havia esse erro ainda, porque ainda não tinha sido corrigido, e ainda bem que foi falado por ti e pelo Digo-te eu, porque assim conseguiu-se corrigir. Veña, imos facer Vamos. agachamentos e non sentadelas. 1, 2, 3. Era uma vez uma Esther que vivia no seu lindo carrossel. Bueno, chegará o quê? Era uma Esther muito bonita É, Rodrigo. que vivia. Agora já nos está a ouvir, já não podemos continuar.